Simberi na tumai sa nanda vingara na kami kuwa ona kereti na bi posote na kami kuwa langati ko na printa na to na ina bukina na tuwa. Sa kereti na me na reti na nanda page ni tambah karaka me na ba mo reti kina reti ko tuwa sa baro ta kena kami kuwa. Sa tumai sa na nanda vingara na kami kuwa kere me na tuwa ka me na mi ka bata na Dominika kan yo tinga ya sa lang sarbi kena na mate na se. Do ia na servi chova na gura-gura keringa. Gura chova na marau. Do torme wa ni do sa sertiko. Do le chova sa kulo koya. Sai koya ka sambuli kenda, ka senga ikoi kenda. Da sa na mata ke sipin no no. Do duru kina na mata ni koro, indo sa ba ko muli tiko. No no bai ka ba ba. Do wa ka muli wa ka bosa bina ka ta na yara. Sa na na ko chova. Sa ser ni mundo no na. Sa ro ka pa ke de. Au kalau ngati di namai sa uli ketu, ni wala ro kando kai, ko ya sa ni chisu. Salure ni sero ko kire mendala wa ndo wili wa na da kelur. sama sudah kita main rimbon ke setelah kayak bong itu nela tamu me lagi dua bat lagi lagi mata kian dari mana lebih masuk lagi nak kami kuat keren sana negara mana keluar yang mas
Kemuni sana kalau na tamai kimani kalau malai. Na kalau zezere, na kalau gangga, kalau langi na kalau tokai. Na kalau boi kuku, na kalau boi serau. Na kalau dina dua nga. Sa senga lubi kemuni, na senga talangai muri kemuni. Anu muni tiga tambo lo malangi ka sai tutu ni apa muni kubur-kubur. Sasa nga wiki muni na yalo ibe kukiaki ni sandu ngama ni buat tiga bu indai kata mundo mami dami sakati mai na isera ni mata muni na kapitali na ngona marau bo binaka mami bolan langi na ba dire kuna ta muni ni mami klo mami ako sakata lamai na kapitali na ni ko na katol ni singa ini mami songko bike muni tiku mai na ni mami kalo mami dami tiku mai bobu wale dami sa tiku mai boy baba koso ena lomani bobi mutum to kambat mata iki mami bobi ni binakani wah kata-kata tiku na lomai kimani na kata-kata ni lomuni na yalo tamu na ni mami kalo iki mami dami mai bike muni na ni mami mai nandrewa mi mami warutaki no mai kimani warutaki no mai kimani warutaki na ndeke ni mai kimani ni mami bula mi mami la ko ro ni kina na la ko mala bu ni ro kali mo sa te mai kimani ni wa bi na tu kina wale usara Nabi itu beri kena di baru tadi ni Allah muni nak keluar. Nah Allah muni nak tamu ini ni mami mula. Saat ini nana muni bosan ni kaya sasa dia turun teman merawan. Enak bukuan. Nabi itu beri, Nabi berhenti taki. Nabi berhenti ni Allah muni ni mami keluar ini ni mami mula. Kimami bako kota kini mami tuki ni serai mutam ni. Boleh bawa kos ni kali tadi nana kita. Kimami bobi ni binata kana kapitali binani kuwa raki bo haya ko ni waro tana ko wiki man wabaro bobi ni binata ka ni santigo ni serau wa lo malangi kamu tuka lo mani wale ni bitaba ni kumani sta dame sa tuki na kapi binango be waro tana ko boza ka bo rota bata na lo kimani bi kumani sa bo bata kina ni soro kimami sa bata zambo kina ni kuwa me kata le ka moy na ka tam ni ni man ko ki ma mina no mo sa tubi ki mina le ulu tanay so ki ma mi sa ndaw ma su la tiko ana we momi sa ndu na ni ma ni no mo sa tu na ni ma ni dar nyamu na bo no ma ni a ola ka mo la kina su kina lu tu kina na bizo ni ma ni mula ki ma me ti boy ma kina ma me ti bari ena suzumi kena suzumi na klei kimuni na rerwa kimuni na bukatam ni tadi ni mbula ni lawa buat kimuni kimami bobi ni nakani kimami ndami chuo na mboge ndai sangole tungana ni mami maso ni mami numo chuo ni mami bunwa kimami maso la kimuni na ko ena drakin tokabuki atraki ni mami bunwa ndai sabi mo lagi na mata ni kani kira mami kina matau itu lang ki mami ko ni kani sebe ni mo le na ni mami ko kuni tunde itu nga ki mami ko ni na tu kina na bo ni na ngo to kami na ko ni tu nga mai ni diu mai ni buat ko bu en dai katamu ki mami ko ni na tu kina na ka mo ni dai en abika tubruma tu ni mami benu na ngongo kasa sesama kina boleh besar lu ndo bi wada tadi mera wandu kai numbulan kau itu ke yai nora tu za ke na lu ki mami mo ko ki mami ki mrei la ni sa robi ren na kata-kata ni bi wada tadi ngomong ki mami tabe boy baba ko se na bo ni dai sang wala nga na wiki mani kemuni na kalau bulan kalau dina kapag ang buri tau mata wiki mani na ni mami bunua
ni rei tiko na matamuni ka rongo tiko na mundani ngamuni ka wana mata tiko na nima ni kono romani mobiti ina yawo tiko na kina na nomu ni lewana nima mikro te wadava na lindu yeso na sanga di wadavani ena yawo tiko na nomu ni lewana nima mikro ina nima ni ndali kono beba ka saya tiko na malai amora tiko na rombula ora kani ni tutu wa biru taki turang na president ni mami bonua non rombula non wale non robotu dawa kima me no borat ko bi kemani me san ron ron lo muninganga me revi na tatandra ni kena tahata kana ni mami bonua wan ron roi na bila wa bana matau me avo kina rombula me avo wale sa non rombula ora dambena turang na prime minister na minister Orobi toko ni taka na buat kilo wata kini lima mi bunua. Kima misa masuk ke ngabi ke muni na lima mi kelo. Na bale una kelo. Kima mi tangin dula taka tigo na lima mi masuk ke muni lima mi ngandreba tu na kelo. Me songu tunga na ilungu boloma wani. Me rafaida ko tigo kina na bimbi. Ni kana bota ni na lawa na matau. Me ado kina na bola na lima mi bunua. Dinangani ron tigo dan rakin lindo mo iya mereka kun mude nomre wa mo le tunga na nomre butulwa nomre binda rabi be ke mo ni na karo ni to ke mo ki mo misani mo le tabira na wira kadibi wira no mo ni talai ena be matalotu wa kristo wira mo mo ni ni mo ni karo ena ni mo ni bonwa ki mo ni mo sulagi re tu be ke mo ni ina kabale na kelo ina soliti ngana yalong ganga yalong bole ena bikai ila lago rumitigo bersaka kuni demu bersaka kuni mude ena kana tambori ngana lima ngumua ka tambori ngana bikemuni bekena itoki na kalo dede kuma mi musulagira ora na turana ora rumuti ena ai tutu wa bonua ni lima mi del ni autamu boturana na sale tinga wa ena bitikina ena bikoro kima mi to buti retu bi kemuni binna habale na kalo ena ngona ndrengo mi sangole na lomana mi sangole na lora bi kemuni na di mani kalo satu ngabi kemuni nambula kana muni bosa o kemuni na sala kemuni ndina o kemuni nambula nan traki duin mo ngona bola ni mani kalo kima mi masu besa tabai tu na non rambula merasa hai tu ngabi kemuni merasa tabai tu ngabi kemuni makan lo disame tabai ki na urun bunua sat tanga makina na no bigo na wale men ron rotiko kina na zada bina ka ni mama muni na ni man klo kina ni mama bunua be ado fa tu bumbula tigo ala ndele ni bunua rambula kina ni mama ka tomata rambula kina kai tewa ni ndele bunua kan ron na be uji wai kena marabi Allah kena mula me apa bukan leksa turana kima mi masula tale ada ni mami bono mani go Amerika kima sama ibu ada buta misalnya mami kalau ni bonua na bono ni kau tiki mani mai kina kawat ko tiki mani eno lo mi no na ndendre mo kima mi bo bi binaka ni kima mi kalibi ni kima mi tuike na no na ndendre mo ni kima mi buri ni kana wando no iti ona binaka wando no iti na kalomata kina ni mami bonua mani ko bitsi turana kima mi sama ta tamu chungi ni kemuni bila bale buna non bulana prestige sawa mi bosemu non bin karaje mo ni bana bagi sawa tipo satu tangan tinggi santing tiyotina prestige be susantaki kima mi tamora tuna non bula ki kemuni na buno le mo na Amerika na buno sa raiza tuya ni buru to doko ni katumba ni bi to la ga taige kana ramba le na kana tale labi kakele leo na nyuma niklo ka ngandi kina no makima ni kimami hata ro makina ikima mi mo bile na kadi mo sama tu na buno ni bi ba kalo mo tatagi mo bina wale na kalo ina somu tu na lumu ni nganga kina non ro tiro wa ene lalago ni matani tu wo satu e matagi man no mo ni pana ba isa tu tango bina wale na kalo ina tu sumagi tinga na non rumbula tu sumagi tinga
ena dina lewu ni nomu ni bendi kita kena ni mamikalo sa se masar ni ndona ka e vaga wa bitali e vaga tikunga na kera to soi tikuno pula ina pura ni mulongo ni bito so ya tikunga ni mamikalo kima mi ho ni bina tukina turanga ena kapitali bina hongo wa bina na kata tikuno no pula tali sara ba tikuno ni kae e vaga zorra turanga le burra e zorra tikuno bokara e dona kae tali tikuno ni reida e dona liu e ndinita me po atuwa uluti ko bekoni ni mamikalo na kuno lebu mo Amerika ki mamisa gambora ti ko no be no na ka no mo ni bana amba no e no basi ka be kata le basi ka na zaga binaka ni lo mamu ni na ni mamikalo wa premula wali sui na ko no lebu mo ne kali tutu konya na kita na ni mamikalo ki mami masu tukina ena kabe dai ki mami gambora tukina na vivo no que vem mas tem todo o América que ele quer verdade na wali na kalo ni na rondo chico na vaga ni lo mamuni na ni kalo que mami moso la tio que menina na vale rua Wesley wataki centennial wa bino na kalo na vi tubu ni to na kalo na ma wa bimbi ngo que mami mai sema tiko bo vale ena kena pawanga tiko na mbuka ni viva kata-katari be baka mai kina na va be po tumburi na binaka ena lalawo ni ambati runo ndoro ruso na lima satri na tekima na wali no mbulo turani tala no mbulo kina no wale ni bika di bichukina na wale no mbulo na kasi rua na wale no mbulo no ro tulo no ro wale kimami masu tuko kini bikimi ena mboge ndai so kuti rotiko nangkanga ni belum ningkanga ni bibat kalau nak tegi sukin nak kalau lo tuan turun nanti rara kira na ibu apa kos kita sarra no lo mani ibu wale ruwa bina wale no mani bibat do bat tagi tu nak kalau cuma misi mati buat tigo bikin main do mundua kan musuh do tu bikin ni na bongi bina enda na mata wa bimbingo cuma misa wa bina bina tigo kina na no mani bibat ro tagi ni mani kalau misa ni mela dava la sasanga ni lotu zoko bata kwa biti na lomo ni limani tiku ngo Amerika ki mami bo bina kata kana bongi bina kata intai na ngangande ke sasanga na rai bo tu punya bo buna ni mami kalo watea ni tea alo manra ya ira na tala ya sa kali na kana bo tu na rai bo tu bo ki mami sa bo bina kata kana kalo na sanga ni tale wale non rombuno ke na non sasanga ela vika ni sa babo tu na kalo me praedori ela avanga ela kena ngona oni baru tahu tu na mani kapo masula kini gibi kemi non rombula ira nabi lumutir ni tala ira na gase ni bo lotu ki mami gambori re chugo bi kemi na vaga tagi ni lo mamuni ena bono ni bo Amerika ki mami no ngoni toki ki na sasanga le bo turanga ki mami samasu ni na avo ti ko ngano lo mamuni ena buru-buru ki mami mbula kina ena ngangande ni sasanga bimbingo mbaka saya tu mai lo malai ki mami masu ka wa bina chu ni wiki mni ena mbongi bina nende tai Orang-orang lagi memikirkan lagi meminta lagi, kita tu waktu dia yang usaha
Quando itu mana dia nak kena orang nak ni bosan dengan orang. Jadi mana ni orang kita kita orang kita bisa dengan dia nak kita kita orang kita ni orang kita di mengai dan ini di waris dan buat orang lain kita orang kita tu orang kita buat mana kita buat ini tak boleh non kita orang posisi orang kita buat misalnya kita kalau kita ni orang saat yang mungkin memang di pulau-pulau lain kena bola, kena tabi, kena radio di orang tanah dulu. Kita memang maksud itu nak memberi kau. Kalau ni nak tahu, kita memang jadi orang. Kita memang banding di tanah kalau bisa di orang. Sebab mana bikai, tahu ni memang boleh dikiri. Mana bikai kau tu pulau-pulau memang ada cerita, memang terboleh kita memang kerana kita buatnya, mana bosan kita memang termola. Orang bikai kita memang seraba, memang kilaturan. Bicara tentang tentang kita orang tu dia memang boleh. Dia itu mana kita memilih itu mana perlu, kita memilih itu mana kau boleh tahu dia orang. Kita memilih mana perlu itu mana tu dia itu. Kita mana perlu dia orang. Nanti kita ada orang orang kita memilih kita memilih buat ini buat dia orang kita. Orang ini bosan perlu kita memilih kita membuat ini dalam saat ini kita memilih barang tertentu mana yang bisa kita. Kita membuat ini dalam perlu ini. Kalau malam ini pun, kami bosan setiap atau malam atau dia kami bosan pun cuti nak. Kalau lagi kami bosan, ini tu publik di mana? Ini tu bahan kata di mana? Ini tu kita kami bosan. Nak bagi itu kan? Kami orang ada di mana? Ini yang selalu contoh kami tu mula mungkin. Jangan kami berikan kami bosan. Insya-Allah kita akan bagi. Itu berarti kami mula kalau ni orang buat itu satu orang lagi dan orang mana satu yang mati. Kerana tu orang yang kita nak buat, kita nak buat itu orang kalau berdoa. Aku sih nak kalau kita terlalu macam kita ni bosan. So kita mana orang rumah, orang khusus tapi bibor. Kerana kita merawat kita ni nak orang ni. Bosan masa nak bikin ni nak bundai, misalnya kita terus di rumah dan ini mas. Itu sesuatu yang memang menolong. Untuk sana kami bawa, kita itu kena masuk dan bawa roh. Karena ini untuk macisu dan turan, kami mau boleh tinggal juga. Na wale stano vimos laki sa kina mama sako menato kina mama sinibi kina waki. Wala sa atin na Suecia. Masih ono kini wala. Awang garamon untuk liturang ani sakaya. Kubebe telah dia kudai dalam pada begitu. Awang kaya dia umbo. Eso. Anu kita minta bicara dengan bumi di puan sedikit kita pak. Umbo tapi kita na may lucu bimbong sa kaya manatang mata hindi na ilike bilong. Kita ba may bilang nakarap siya ang ritabi. Tapi siya na kaya tisi na ako sa mundo sa kira mo sa mundo sa kita bigyan na mga bulan to kaya mga na kaya sa chip. Sebenarnya kita bigyan ito kung na yung mga autor ng bong yung panagkang ko kira si Milo marang lumayo ito. O sa tapos sige na ba na kau punya pikir sih ya lupa deh kau mungkin tak berkira rumah untuk lihat. Saya itu kita harus apa kayak lo satu na mana dalam bulan ini. O sa lu satu nomor berapa tahu?
tunggalan orang mau itu gua mau musik kalau begitu mana mau itu gua sekali gua pembot itu nanti dingin rasa tinggi nama kau orang mulai cerita makan nama asal tenaga isu nama begitu satu komplain di CP dia tak kira apa penting nama begitu besok ini lah itu kami mau isu saat ini kita nama gue itu kan itu kena di lebih sih pembot tenaga ini rasa tinggi nama kau enak itu timur ini tapi kalau kita kunikina, naik tuh kumpulan, kalau tuh itu tidak berubah, kita butuh tuh lagi. Nah, sama dia kalau kata, ngorong pulang boleh, saya punya sosialisasi yang perlu, sebab hari kita perlu, juga benar itu tunggalan, orang kita dulu, nomor bahan ditouch, nah perlu kita berapa bisa untuk bisa untuk tahu, nah sampai, nah kita sama yang bosan nomor saya. Sampai usul satu kita proyek tahu. Peraturan bitel ini, bukan apa tahu. Proyek bitel ini waktu rara. Kita bukan tuh kesan yang hapus itu, poin dari kita bikin satu. Kita bisa cuma posisi kalau, nama orang yang sedang bangun ini kuat, sahabat lagi. Satu sana bapak bos, kalau misalnya untuk baru bicara gitu. Sa musa tatani musa tadi ni lot enam bulan ni kuah betul betul aku sendiri kita lagi saya ketul saya kembung nanda mai tiga lot di bawah ini sa tahu tidak apa bila kita musa cuma main dendre mata-mata yang buang ini untuk kita untuk mendaya memang ini mendaya rumah kalau sih pembauta yang paling sarana maka sama liu di bawah bui dan tu anak kan bawah weekend di mana bosan itu. Sama hari itu, setelah orang mengitir, baru tiro mikir, orang mengitir sampai tiap cerita kami kuat. Saya koya nih, foto. Sana nanti kita bawa bina, saya foto sama orang malam. Tak kita bikin misalnya cerita tali boleh turun masuk presiden. Nak sama ini, saya orang dia cerita, kita tak cuma ini. Untuk kami sebenarnya orang perlu. Dan bimbang sahut biar teman ini. Sa mau satu dulu. Ini nasi telur dan bumbu. Dan ayat main, dan lesa nama mau. Bisa bebas pergi ke rumah. Jadi sekarang malah buat sendiri ya. Usah tulis aja cukup. Kita bikin cerita, ayo orang masuk presiden. Saya malam, sama lagi. Namanya sahabat Rabbim bila kami kisah kalian dengan kita dapat dari kerana kamu berusia. Lalu kita buat kita langsung kita nanti Mil mortis sub in macula naurum
e na mateni pita, na kena wase tolu, na tikina itini. Ia ko koe sa vina kata na mula, ka sa vereda na mona binaka. Me taro na me na minera, kene te vini usuna, me bosa taka na kalas. E eu saka. Niti so saka na turangi tau, niti tilimlotu koe centennial. Ini so tala na turangi tau, centennial, iki mina yung mabakos centennial. Niti so tala na turangi tau na tapalaka Wesley, kene tirara, kene mabakos. No kita ito kaya na kabifua, no tolea na usibi kita waki. Sa mito tiko, na bukuli ni kalo, na tanang sabar no teki mainan namin no tanay kabifua. Sa tabu titinga na babi ni nakaliw. Babi ni nakaliw na yalu ni numi, na yalu ni baturang taki, na ni bato kinitaki. Ya tabu titinga wan kalo, nito kini bosa. Kuya na bosa. Kira mit kena wanga na ene bigi taki kene bitu mir nyalo tam meno mit kuni be nam tam no ta batena kapitali ni kwa na ko bakalimu na balimu na me bakalimu be na kapitali ni kwa sa ko to ba ka nui ni na dollar na londa ene kapitali ni kwa mera mi turno lutu no bosi ni ko lutu kina no manda mera bota kana bi kai to mi botaki Pambi bila itu benar tak bila kau tiket tak boleh, ena lamun yang bagian sabana mata dikini. Itu susah kena turang ni tahu, itu susah kena turang ni bata, ena tambah bakat sentian kini bapa kosong. Itu kena turang ni bakat tahu, kena turang lain tambah bakat Wesley, kini bapa kosong. Auto dek saka, mutulian aku sedih kita baca orang pinangkan, satu dia nama nak kami kuat, ena bukan ni nanti tiga nak kami tak salah sekali kita ini. Sano meningal sa kanamon, kaya meningal na kimay, may raw na kita. Good evening, kids, children. Okay, 5 of us. Okay. I know some of you know the story about Job. Job is one of the books in the Old Testament. Okay. So today, even though you will know some things about Job, but I will want to just give a summary and talk about him and something that you can learn from him. Okay? So I want you to listen carefully. Okay, so a long time ago, in the city of Uz, there lived a man named Job. Job was a man who had good relationship with God. So he's always doing the right thing. He had 7 sons and 3 daughters, whom he prayed every day for them. So he owns 7,000 sheep. He's very rich. Okay? And he also owned 3,000 camels. Okay? So he also has 500 yoke of oxen and 500 donkeys, along with many, many servants. Okay? So sounds like he's pretty rich, right? So how would you like to have all those animals and servants and be rich like Job was? Okay? So that tells us that he works very hard, he's not lazy. Okay? But one day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan too was there. Okay? So the Lord said to Satan, Satan, where have you been? What have you been doing? Satan answered, I've been traveling back and forth all over the world, all over the earth. Then the Lord said to Satan, have you seen my servant Job? There is no one on earth like him. He has a very good relationship with me.
and he's always doing the right thing. And then Satan replied, yeah, that's only because you protect him and his family and everything that he owns. And then Satan also replied, take away some of his things and he will surely curse you to your face. Okay? That's what Satan did, because Satan is totally evil. Okay? So the Lord said to Satan, very well, then everything he has in your hands, you can take away anything that Job has, but you cannot hurt him. No. You cannot touch him. So Satan went out in the presence of the Lord and got ready to make his attack against Job. Then one day, when Job's son and daughters were having a party, at one of the oldest brother's house, a servant came running back to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys and camels were attacked, were grazing the field, and a bunch of men attacked and carried them off. They killed all the servants who were watching the animals, and I'm the only one who escaped. Okay. So a lot of trouble is happening in Job's farm. While he was still speaking, another servant ran up and said, fire fell from the sky and burned up the sheep and the servants, and I'm the only one who escaped. Okay, more trouble. While he was still speaking, another ran up and said, your sons and daughters were having a party at one of the houses, and suddenly mighty wind swept them from the desert and struck the four corners of the house. The house fell down, and they are all dead. Okay, more trouble. There are some pretty bad things that happened to Job, right? Now, when Job heard all this, he got up and he tore his robe and shaved his head. In those days, this is how they lived. Okay? So then he fell to the ground and worshipped and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by saying that God had done something wrong to him. So, with everything that happened, he is still faithful. He is still doing the right thing. Okay, so on another day, same thing happened. Angels came in front of God. Here comes Satan. Okay, so God asked again, Satan, where were you? What were you doing? He said, oh, I was going around the earth. Okay, and then they talked about Job again. This time, Satan wanted to hurt Job. And then God said, okay, sure, you can hurt him, but do not kill him. Okay, so Satan went out in the presence of the Lord and made Job's skin break with painful sores all over, from the bottom of his feet to the top of his head. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat through the ash among the ashes. Then here comes Job's wife. Are you still doing the right thing? Curse God and die. Okay, Job replied, you are talking like a foolish person. Sometimes we have good things in our lives, and sometimes we have bad things. We have to accept both. In all this, Job did not sin by saying that God has done something wrong. Now, then Job was so sad about everything that happened, about all the animals being killed, all the children who died, everything bad that happened to him. Was God punishing Job? Remember, the story said that Job always did the right thing. God was not punishing Job. So Job said, good things happen to everyone, and bad things happen to everyone. Just because something bad is happening to me does not mean that God is punishing me. This is Job's words. Then a great storm started to form in the sky, and God's voice came out of the storm. You are right, Job. This is God talking. You are right, Job. Good things happen to everyone, and bad things happen to
to everyone, you have done very well to keep your faith and not curse me, even though everything that has happened to you. Now I will reward you. Okay? So, the next paragraph I'm going to read, that is what you'll hear again in the sermon today. And over the next few years, God gave Job twice as many animals as he had before, and he gave Job 7 more sons and 3 more daughters. And he let Job live until he was 140 years old. So you see that even though bad things happen to us, God can always make things better, right? So we just have to keep doing the right things and have a good relationship with God. And we can trust Him to make things better for us. So that is our story today. Okay? I want you all to stand up. Let's hold hands. Now let's pray. Thank you, Father. Thank you for the lives of each individual children in front of you. Thank you for their parents. Thank you for their houses. Thank you for the wisdom that you will never-endingly give to them. We think of all the kids around the world who are suffering right now. Some of them are sick, some of them are hungry, some of them are thirsty. Wherever they lie, Lord, please visit them too. Let us be like Job and do the right thing. In Jesus' name we pray. Amen. Wasini kalau merong weekend na kapitali kuat, kuda main na dilela di Macau, boleh chope, kena wasi kedua, di gula wili bola main na ketini tikina, pakai dengan style itu di ketini ketini tikina. Chope wasi kedua, pini kena di ketini kesakune, sana kita ibu warung takayani. Kasam kita nabi baku membuat taki chope ku chopa, isa masuk lagi itu na bekana. Asa sudevi chope ku chopa na kasa leu daki. Iyo sa wakarota na kakatua ini. Sagi laku me buat ku itu na tadi na keringa, ke itu na nganya na keringa, ke itu keringa erbeo kaya hiu. Arsa kana manrai wat kaya ina na bali. Arsa tangi lagi koya. Kabaki di mui koya ina buku di karara keringa. Sa wakai dor buat ku chopa. Karsa listolia buat indone tikini siliba, kandona sokula. Kasa bakalonga tatak bakaleu ku chopa na be maki chope samuri. Kabakalila yepiu. Ni sandona wamba kabana undolo no sipi. Kaona na undolo na tabeli. Karona undolo na kulmakau. Kandona undolo na asa ileo. Kasa lebitu na nubena tangani, kaletul na nubena ileo. Asa bakarana kini matai ku chimaima. Kina dana kini kerua ku kesaya. Kina dana kini ketul. Ukere ni makuka. Kasa seveni kune eno no dodo koya na ileo sa mata binaka mebokana lubi chope. Asa botavi to ko tamanu to ni bota ene kene mali ona ngane na tu. Sa otio ko sa mule ti ku chope kandona rau ka basanga kunga baki. Karedi to na lubena kina lubena to na lubena kina bani tam tamani. Asa mati ku chope ni sa ngase mai kabunga na nona baki. Rukod kanto kay ng kalong na nakosta. Pero mababate na kari ni kuwa. Tolong ronan raw sa kabit na seri. Ano na seri ba binaka may bulang-bulang may na wala ni kalong. Itu sa ending dai na dokino. Satu ni seri ko, ini bisa tuga kita lang seri mando mo yung kuwa na. Amen.
Pero ito naman ito mo niya. Ikimami ako niluray ito. Niro kutingan kalukay. Pinakat mo yan din tayo. Imani ko sa kiminadang tanto. Sa kaya mo ito nga kinilo kima. May tawan kina imani na kipakayalo. Kimitulumay kina no niya pake. Nawali mo na bika sa tuiliw. Wala sa tao ito na. Kim sama may tagarot ko rin kimi. Kulit niyo kimi ni sa resume ni may mata kaya. Nasa bali mo ng bulan dan may nasipita. Wala man dali na kaya. Pero mo ta. Parso mo kimi. Pero wala ni kimi. Ni chisu ni mo. Wala mo wala na tasara na turan ni tangkal. Di rasul sa chino man rey kay wali ni bunaw. May mindurikina. Waktu itu stationnya bikin ni bukan itu sah, dan bina bangiku. Tu biasa rumah-rumah dikeliling kina. Stationnya lebih besar. Kalau nak stationnya mai, lebih besar itu mai. Nak lesson dengan berutat, Australian, berutat mikina. Nanda lebih besar, na bimbun, nanda mana lebih besar. Meambak ini satu. Ena koko ni kalau motor listan lebih kan. Yang butuh kalau tu kena nama gula kesetan. Yang nanti utang akan dimintai. Di rumah ini rusak kelima. Mentu yang bagi satu. Oleh tanda bagai mata kena koko ni kalau. Ena motor listan lebih kan. Butuh kau tu weekend kesetan. Ena pilih nama sawat ini pilih yang bagi sawat. Claim it back. Claim tak boleh sebab no we kena lebih kalau. Awak tak lu mas wan nunggu nama ding ni lu mas nabi dalam mala sawati. Awak mani sul sama na lesson baru taki. Ai se awak se terus awak kelima. Awak be wase na nekabani tikina. Ya na advent season namun nanti ko awak. Nawara tiko na tanto mai. Iba pambulan na suit. Boleh namun untuk tarang macam ni lemah, kami suruh kata, boleh namun tarang yang guna, masih ini suruh go, kami suruh ni memang boleh, kena lemah, kena nomor boleh. Semua ni tarang baik, saya tak kata boleh, mungkin saya cuba ni bapak kosong, terus lagi kami ada tu semua setiap, ni kami ni tikina, ena saya terus aku kalim, do kai biar na halo lelai, do koko, do kaku ni red, red na nomor do kalu. Ene ya mai na beso som sa iya na kalu ena lako mai kokoy kabang boleh kimtu ni wili ke chuko wili kan kira usmo bala esang ni beso som tek na tani to na beso som go na resto tak tan mai na kalu tapi kai butuh ko itu ena kini malam apa boleh dia ni singoya nanda tiko wawa na advent season. Menda wara kati mi suta na karisto kina ndula. Nanda tiki ni nanda wawa ya. Menda wara kati the restoration. Await the restoration of God in your life. Mani soli mai na lesson ya, no we say kina singa. Singa moni tingango. Singa tu moni. Sabat soli talani na lesson. Maybe we say kina ni ko. Chope basang karu tini kina ting kapitu. Restoration. Kena boleh sikit na may bikin. Abi kaya sa baka dadalan tu setan kina tu. Abi kaya butuh ko da boleh. Eno long ni mbak kina da boleh. Dari na boleh chope. Baka bibita kina ni yaw. Iran na lupa. Bika balon dero chope matale kina leta lewer mulai ni voltambu. They are well known for their victory. Ya chope kelele bokoy nona bakara taki kena nona busata kena nona kaptinga na kantina mandale so ni kuwa wakale sweet talitiku wakale sweet talwi chope
be kaya, buta kosa wa, na bonita. Ana kuno, ang bida chicken na focus. Au tala tabi na moni, overall. Balita ni bolo ni chope. Abi kakiri kila hada mai, na mateni ni kena masi. Kaya ni litine ni bolo ni chope. Yo be kenda, na tamakasi, na Kevin Lindai. Let's focus on the restoration. Na ikaw na mitikina, sa mga chico na nung lesson ni ko, kaya wili ka lesson. Job repented. He repented. Ito na bihuto niliw. At akaw, Job. Daraw siya na kung hindi magtawasin, nandaraw ay bunaw, baritek chikina, na baka buhay nilang mula, baka tuwihan doon sa siya nga bigyan. It has to come from you. It has to come from within. Kaya baka nga usawarin ni binakata, isang warin nga ni mo. Nabi baka buhay, may baka tuwihan doon sa bigyan. Kini malmal bigyan na niya kami din na, kakusar ni mo mau, nanandala ko may luto, manichi, nantusiti, nangiluto, tulipa, mo, may hati ni singatama, the less you can, taulis na nandala ko kaya. O chope, e vei hutuni, na mateni da mkala. Abagay da lo chope. Tuli wangu, niya masula ki rona na nitokani. Rona na nitokani, roba. Dati lang abig, rona na, dabi chope, nandro, nandro bakala. Isang ni marote ki rona kalo. Romodi na bosa ni chope, romodi na masu ni chope. Restoration. Bisa sumile suna kalo. Bakar watak, abika kede. Eliu abit nondolungan ng sipi. Go sa ating kabanang to. Eliu ay hatulungan ng tulungan ng kameli, go sa awan ng mundo. Limanan raungan ng nasa, go sa ating mundo. Tini tali ng lubeng matipinat. So lewe chopi ng tulong, ang tulong pala. Nataro lewe, bekyan. Kerem dalam iso mga makateken. Taro lewe, wehiko kaya. Azaba, sabaka ile na kulu, sabaka ile, may nanungulo na unidad. Azaba sote, baga ile na unidad, may nanungulo na magsawoti, na bida na magsawoti. Simbuto ko. Apart from your wealth, doon nakali mo nanungulo, wasero katul, matay, nanonda ngauna. Sambuto ko na baga ile na unidad, nanonda ngauna. Kila na ikeli, ang bulay ni Manuel Libongo na ikeli. Kung hindi doon yan nabangon mo mataklilay, uno sa yan nakin. Kung bulang nga dal ni Bibat. Uno sa yan raw ka ng taklilay. Sabi ito rin dami. Siya nga nagtibo ka. Siya nga ka na may na. Sa yan na nabago sa tibo bibo ka. Siya na ikeli. Rindan ko kung ito ng dal ni Bibat. Daw sa nga ito ka. Sa gayin daw ang rabo chik. Ang matin sing. Ang rabo matin sing. Rawat ko na matinising. Baleta na dapat. Sir karo sa mga karo, matinisingan ni Alan Duto. Jesus Christ. Dami tok. Naikili. Baleta na dapat. That's his source of power. Yan naman mo eh. Kau tumikin ako, naikili. Nanukuko, meron ni Dhurun. Mukadain. Namaliyo lang. Rawatakin na nakuko. Yan naikili. Pwede kinto. Tuyan na nga mo taglilay. Totally. Siapa yang Lori materi yung telefon. Lori materi Facebook, sa TikTok manda. Nakita so yan. Buto ko di mo galing mo nang naman. Buto ko di nang the family time. Nuna ni nang the tigo bata ko bubali. Tasa sa mga na sala, madibir na friends, sa kilabi naka, kaya nang isang sa uluto. Buto ko din na the quiet time, sa sena, na muna, kay Jesus Kristo ay may mataka. At sa libro na kayo, ba yung mataka? Muna ba kayo, buto ko tubigan na wala sa tayo. Buto ko din na nunumil wala tama. Sa libro na muna, Sabaw wali, sama din na. Sa semenya rapat ng dito tao.
Turn gentlemen, how many hours in a day do you look at your phone? Dan do you so mga tahu kalian kita. Mindonya laku bo, na rosang bulu kalima. Kain talolo chico, sanga no lelitak na kain talitak. Nanda talipon. Gadgets, behir na mo. Mono ko sa magawali nga naman. Pero ano kay tumutan cuma isa sulit nga yung na gadgets meron wala kina. Sando na biya bagalo tikili. Sa siya ni rakila na itala no ba na imolta. Rosang kalima, be butuni, masri, torole suna monongol. Ngona to kada bi ko wala seta. Nunggu kuni wane dementia. Dulu nangun. Dokter nyo, why do you always go to church? Why do you always go to church? Then we said that we quiet. I am always looking for my joy and my peace. And when I go in the presence of God, that's what I find. Do they pay you? No, I don't need to get paid. They should pay you. Karun, you cannot live a casa when I have in the time. Satan has stolen your joy and your peace. Nanda maraw, kinanda magaling sa sena. Kodi ang dami chumelo, nomni balo tun singin nitay. Sena na nandre, tarun kyan man. Kodi sena na nandre. Kodi yaw tun nandre. Kailan tutal na nandre bakay. The joy of the Lord is my strength. Sa lew na tao ka din, sa lew na nuinggaw ni mulo. Sa baby. The great invitation of Jesus. Ato bi wal tigitu, anda wal ni lotu. Baka santa malo na kian dina. Wasa chiko chisu ina na be sureti, ina wal na di. Ulak me be kin do ay tama sawa. Kasalatan ni do do bi. Lew na mo na tagay duro ni wal lotu, do tuninga. Ko tangay ni ndo tangay do do we chisu, yele sungay pala butu talilima. Sa sonya butu thanga. Nanda pula, nanda ninggaw-gaw. Long mo daw ni bula. Taro chico, may kawasan mo katul ni sana. Iyan mo, kung bimbi buli. May dabay. Loman, kung ninggaw-gaw. E nadam. Mo nui taka na tulog. Sa lewo na bika. E nasaba ka nui kina. Nanda buku, nanda ilaw. Kila ka. Sa lewo na ka, nanda nui taka. Nanda sa senga ni nui taka. Na tulog mo. Nay katul kay tintin ini pakasama kasi Chisu kami sudu kami mate and wali tali and anandra pero stotek tali anandamula. This is the biggest restoration of mankind. Sa may kamuso nakakawa ni Mangyayakani and nahuku ni Mamalata and the kilala pinaka. Nanandra Gemi boleh talikin, meres tatik talikin, manta bulan, minda saya itu. Don marah, bola search ni, bola bago pa na nagagawin siya. Ruis sa uli bundina, nungguda ni boli enandra. O sana tiniti ko na nunggubiwa siya na kawin din dahil, enandon ni talano. Orang lagi teman. Rucik bulingan na bola ni na bola. Sakit kersa rawat dulu kita man. Tata, teman dalam nukuang ka. Doa na nukuang ka untuk batas sokin. Why? Kami tayo sa rin ang teman na nukuang ka. Tok ikaw mo ni. Bakit rin tok? Bakit rin tok ni sa tayo teman? Tayo naman tao. Boroy sa mga binaka. Kami marang takay ng lumen. Kau terima ini waktu sesuatu cikgu semua ikut tulis menekan. Dona sina, waktu semua besar. Mulai ngayon na wangga, salah ko yung mundo. Sa tangitan naman na wangga, siya, salah ko ngayon na wangga.
kamanian. Lesu mo yung kuibali. May kereta, may tungo siya nga bitaman. Nanono mo sito, isaya ka na naman. Kaya sarotaman, ako nang kita italyan doon. Ako, ay binakatangan ko yan. Ay binakatangan naman kaya. Beritanin naman. O JB ka na bulan. Rumol sa rin itaw, hindi ko bitaman. Rupay sa rin na nastolim. Rosarit, ringayin naman. Sarit sa nawagung ko. Bisa tu termay sa display tikmay. May bultani. Saka sa naman bitaman. Ta, ano na buwan? Yasra na buwan. Funo taman. Ya, turut mo nino. Ya, na buwan. Senga tali nila. Go na buwan. Go swan na buwan. Rumol sa nilong. Sa nilong na buwan. Ito kinisto. Okay, reles yan na buwan. Kaya kukuto may biyan na buwan. Kung sa roho to kinisto. Kaya kawin na kata. Kaya merusa na suma. Piki na ngoni. Sangi, puta man, sangi sumilistar na manga. Sangi debuta na nabasang na ngoni mo. Isa na nungguang. Kaya ruang bulia kita man. E na bolaw ni tatatak. Ang buli ba kamataw? Waro ba kabinak? Ito ba kamarotik yan? Yan din tayo. Kaya rosa may bulia tayo. Bulikan na. Ang mataw na tulog. May dabuti ko yan. Takos na yung malabal na. Baka ilikan na may bikoy. The main restoration was when he died. Yung buli, kendalis na nanandrata. Noong nanding-dingin, Centennial, Key West, kanya kayo nilay. Webutuni, masuta na kukuni kalulu. Lewutal tu na kayo mutu katan nila. Sengita sira kanya kayo nilay. Non rambulan na lube muni. Non rambulan na lube. Non rambulan ni bakawat. Buta ko da chuna ko. Buta ko da chuna. Setan. So beka. The matter the room chuna. 2025, claim restoration of your life in Jesus' powerful name. Amen. Bakal watawi kan na kulo. Tapos, can we all say it was a true weekend. Nabalik sa nawan din nagtagis na kulo na kuna na kwasa. Ini katuloy ni buong. Nalong miniyamba ki buong sa bawala ki may balik yung kenta chuno na kwasa na kartani kuwa. Sa tintal na talo tinakami ko kira na nalira ka na sa barang teknik ko na rin sa mga Laut ini saya nunggu bagi kira na iba ketahui sentian, yang meetingnya nama orang mas, kena masuk di dalam rumah tadi. Ada kena kena singa, yang sasa te kichisu, kau sali galala kena, saya nak meeting beru. Kira bisa tututak, kalau saya bangun mulu wan mulu kilo. Sema
bongin dai. Seti ko na ibig mula, ni siya pa rin nakajinga na nung nilong ay nung niwas ay mula, nung niwas ay kanga. Nung sa lang matiwa, wala ka na nung niwas sa ingat. Kung ikabalita talaga ibig iman na nung niwas ay kabaya, wala kong mula. Kami din dahil kung may bakilaturan. Kung italim sa kanila, nung mula yan nung dua. Kung kami mo na may buto niya na kami mo hindi dahil. Gorengan na salang di man kalau kami rawat kita nang bulan gangga bulan may malam-malam nang bulan talengan ni man kalau nak kami rawat kita nang berikan dia menapalin kondisi siap di desa kondisi apa mau tahu tidak lewat mai mamalai burung-burung kata lagi ni rupi burung-burung ya kita bina balu juga ngana lu bumi ada orang bina delai oleh tak kita bang orang universa visual spiritual. Orang matkir saliur samuri sapi tali takkan butuh-butuh ni belum rongko. Na balik ko di bandi tagi kima ni na kami dai ni man kalo na nung ni bosa. Iki mamiyawan dai, iki mamitamatan nganga. Oleh katura ko di salam mai perong bulan berapa kali usaha. Na balik perong bulan na beuni. Nanding sa ni mamiyang dua. Iki man na kami dai mata kita ni nerwa ko sandi tagi kemi. Yesus na Kristo manimami mambula manimami tui na bale na kaban ko no mi tondo may urura kuni kuto may na reki kuni kuto may na waroroko kuni kuto may na bagaling kuni kuto pa may na sauto ko kuni sabi ko andi tagi na kami na dendai yung baka pinabale may bandi ta katurang ng kasyo Joshua nirasaya ko turang kay kadua kay kami na bale ko bale do di ta kay dendai na kaluga mundong karapa na kaluwa ang karaw na mundong kasi matay kaluwa ito kay siya na kaluwa kakuti ka namay nang bati duwa-duway kakuti ka namay inabulwa binaka yaw ka na nung matawalik ito na di kita kichawa wala matapit rin niya kami denday na di kita kichawa na di kita kichisu Kristo napakatarap ba na yaw ka kwa siya di ko matakikin na mga yaw na yago ko yung pagkarapormatagin na kalu and then mago-lago ko na sarap bibig mo binabibakulo at tatagin na sauto kinang bulatong sa luno ay matanga binamalim kanga kong dingitan na kami daynay ano pakatutay ano unibingo na binaka sa tumay nabaliw na ng bulan na ng uniwala nabaliw na ng uniwasa you are is alive Father God iyong napakaya ng lomka yung kakimang pagkarapormataka kakinabango Jesu ne ko samo maniau just be obedient to my word. Salah no ni wasa kuni satala nabali na kami na denay. Maka ya ko maka kau talik lesu na reki kena bali. Ya pakara-pakara ta kina dam bitaw imami maso na dam ni Jesu saya ko beni mo. Kalau man kalau na biwatang ni tagin mo ni tura. Ya pwede mo biya ko tamsan di mo batang na ko. Ko sa ko. Napagin mo natin talaga ni Baba Koso.